nsubire mu baruwa baruwa ufite n'iteye ite? bo iyi baruwa mfite nandikiye perezida w'urukiko rw'ibanze musaba ko andenganure mu gihe namwandikiye baruwa musaba kubera kashemuruza bayiteyeho andenganure yakoze bitanyuze mu mategeko. Rero kiko yanyandikiye ibaruwa atesha agaciro kashemuruza yagurishije y'inzu ku Cyamunara ayitesheje agaciro kubera muri system ya rukiko iriya kashemuruza ntayirimo. Ntayirimo. Mwayiregeye muri RIB? Twayiregeye muri RIB. Bon mugi perezida wa rukiko yatuhaye iki kipapuro twatanze mwamenyesheje inzego zose. Twamenyesheje inzego zose. Tutangana kirego mu Gacurabwenge kubera byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Natanze kirego mu Gacurabwenge kubera nani bandenganura. Uyu munsi basaba iki inzego z'ubutabera? Inzego za butabera ngewe ndasaba perezida andenganure ku iki kibazo nahuye nacyo. Inzu ni y'abana kandi inzu muhesha w'inkiko yagurishije binyuranye n'amategeko kandi banyimye uburenganzira bwo kusubirishamo manza mbone ukuri kwabyo. Kongere tubigaruko inzu ifite agaciro ka miliyoni 250 bayigurishije miliyoni 40 na 700. Procedure Cyamunara bigeze bakumenyesha hari itangazo byasohotse kandi n'abantu baje kusura nzu ni kuvuga mu byanyamakuru procedure nango yanyuze. Nuvuga byakozwe mu cyuka ntago uzigiye byabe. Sawa. Tubwira amazina utubwire naho utuye. Ngewe ntuye amazina yange nitwa Kanjinga Dela. Tuye mu karere ka Kamonyi, murenge wa Runda, mudugudu kagari ka nani ka Ruyenzi, mudugudu wa Nyirakacaca. Bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje ndi Spridio Habimana. Adera Kandinga Ruragiritsi n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Josephine ushaka kumwambura umutungo we. Ibibazo byinshi bikunda kuvugwa mu kurangiza imanza kuri bamwe mu bahesha b'inkiko b'umwuga. Hari ubwo Businge akiri minisitiri w'ubutabera yigeze guhagarika abari bafatiwe mu cyuho barangiza imanza mbimbano, nubwo nka Kanyana Bibiane wabaye ruharwa atigeze akorwaho. Ubu turi ku muryango wa Adera Kandinga utakamba kuko umuhesha w'inkiko w'umwuga Josephine ashaka kumukura mu nzu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubwo Josephine yasabaga urwego rwa polisi kumurindira umutekano kugira ngo asohore Adera Kandinga mu nzu, byaje guhinduka. Inzu ya Adera Kandinga ni igorofa riherereye ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi, ifite agaciro ka miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko umuhesha w'inkiko w'umwuga yayigurishije miliyoni 41 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo Josephine yajyaga gusohora Adera Kandinga yamusabye ko amuha amafaranga ye miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhesha w'inkiko w'umwuga Josephine yakubiswe n'inkuba agabanya amashagaga. Inzego za polisi zabwiye Josephine ko abanza agatanga ayo mafaranga, arayabura. Josephine nawe yagize ati nayashyize kuri konti ya Minisiteri y'Ubutabera. Polisi yasabye Josephine kujya kuyashyira kuri konti ya Kandinga nawe akava mu nzu.
Amanyanga yakozwe na Josephine nuko yaje gukoresha kampani igashyira miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kuri konti ya Kandinga. Kugeza ubu nuko Josephine yakoze ikosa kuko ayo mafaranga ntayo yashyize kuri konti ya Minisiteri y'Ubutabera. Adera Kandinga arashinja umuhesha w'inkiko w'umwuga Josephine ko atatanze amatangazo nk'uko biteganwa n'amategeko. Josephine nawe akavuga ko yanyujije mu kinyamakuru cy'urugaga rwabo cyitwa Ahabona. Ikizwi nuko Ahabona itagira ibyangombwa bya rura, bityo ikaba idakwiye kunyuzwamo amatangazo. Andi makuru nuko itsinda ryigabije umutungo wa Adera Kandinga ryaregewe RIB. Ni Ingenzi TV naho nge ndi Spiridio Habimana.